Pozdravljeni. Hello, everybody on this is last part, huh? Last section, yeah? This conference. The first speaker is Pavel Ocepek. Pozdravljen, Pavel. He will speak about sexually liberated women, sexuality and sexual cultures in two plays by Simona Semenič. This is also his PhD thesis. Pavel is working, on his doctoral dissertation in Filozofska fakulteta in Ljubljana, but he now teaches and he lives in Sarajevo, where he teaches at the Faculty of Philosophy at University of Sarajevo. So, Pavel, you can begin. Do you hear me? Yeah. Hvala. Thank you to everyone. Thank you for my pleasure to be part of this excellent symposium. However, I will not speak in English. I will switch to Slovene, but of course you can follow my presentation in English on the screen. So just allow me to share the screen. Ok, dobro. Torej, moj prispevek nosi naslov Seksualno osvobojena ženska, seksualnost in seksualne kulture v dveh dramah Simone Semenič. Že Mateja Pezdirc-Bartol in Maja Šorli opozorita, da se Simona Semenič loteva seksualnosti erotike in sicer v dveh dramah, to sta To jabolko zlato in Jerebika Štrudel ples pa še kaj. Šorli pa še posebej poudari, da na način, ki ga v slovenski dramatiki, a tudi evropski, še nismo videli. Ta ugotovitev je točna, je drzna. Ena od središčnih tem v obeh dramah je seksualnost. Ker je seksualnost obravnavana številnimi pristopi in teorijami, se bom svoje izhodišče zožil na obravnavo družbenih sprememb pri organiziranosti seksualnosti in na polje seksualne kulture. Dramsko dogajanje v besedilu Jerebika Štrudel ples in še kaj, v nadaljevanju Jerebika, je postavljeno v leto 63, To jabolko zlato pa v današnjost. Zato obravnavam spremembe v modernih družbah in družbah pozne modernosti. Spremembe pri organiziranosti seksualnosti pa so neločljivo povezane s spremembami v polju seksualne kulture. Za moderne družbe je značilna restriktivna oziroma tradicionalna seksualna kultura, ki vztraja še danes, potem v obdobju pozne moderne pa se ji pridruži liberalna seksualna kultura oziroma permisivna seksualna kultura. V prispevku upoštevam tudi vpliv rimskokatoliške cerkve in seveda organiziranost seksualnosti v socialističnih oziroma postsocialističnih družbah. Torej, zanima me, s katerimi koncepti družbenih sprememb in s katerimi identifikacijskimi elementi seksualne kulture dramatičarka ubeseduje ter tematizira seksualnost. Seksualnost v 20. stoletju pripada preučevanju esencialističnem pristopu in seveda tudi družbeno-konstruktivizmu. Ob koncu 20. stoletja v prehodu v 21. in v 21. stoletju pa se seksualnostjo ukvarjajo tako imenovane kritične študije seksualnosti. Povzemam jih po Plamerju, in sicer na prelomu tisočletja globalizacija seksualnosti postaja glavna tema preučevanja, pri čemer pa je sodobna seksualnost potrebno razumeti kot hibridno in svetovljansko, podvrženo širšim procesom globalizacije in glokalizacije. Položaj seksualnosti pa postane svetovljanski. Svetovljanski na 3 načine: politično, kulturno in najpomembneje osebno svetovljanski.
Nasproti seksualnemu svetovljanstvu stoji seksualni fundamentalizem. Torej gre za tiste, ki zavračajo vse pluralistične poglede na seksualnost ali pa na absoluten način promovirajo konservativno prepričanje o seksu, pri čemer pogosto kritizirajo vse vidike modernosti in se naslanjajo na tako imenovana častilna sveta besedila, Biblija, Koran ali podobno. Problem fundamentalizma pa je, da ohranja močno ločnico med moškimi in ženskami in seveda izjemno superiornost heteroseksualcev. Še en vidik v novem tisočletju, to je telo. Telo se premakne v središče pozornosti kot erotično in seksualno nabit simbol, preplavljen z raznovrstnimi seksualnimi pomeni in kot vrsta materialnih praks utelešenja. Kaj so značilnosti družbenih sprememb v času organiziranosti seksualnosti v obdobju modernih družb? Predvsem gre za spremembe, ki potekajo od jedrne družine, meščanske romantične ljubezni, prek sekularizacije seksualnosti in ob koncu 50-60 leta do plastične seksualnosti in seksualne revolucije, s katerim se to obdobje nekako zaključi. Za plastično seksualnost moram dodati, da dejansko začenja se nekje v 20 letih tega stoletja. Značilnosti za obdobje pozne moderne pa zaznamujejo predvsem procesi individualizacije, detradicionalizacije. Proces individualizacije zaznamuje družino, ki postane, kot pravi Beck, pogodbena družina za določen čas oziroma zakonsko zvezo počasi zamenjujejo razmerja, ki jih Aillot poimenuje samostojne epizode oziroma fragmentirane izkušnje ljubezni. Bistveno je, da središče dogajanja postane jaz, družba pa orodje, ki posamezniku omogoča oblikovati njegov individualno življenje, predvsem tudi seksualno. Iz tega izhaja bistvena lastnost sodobnosti, to je tako imenovana reflektivnost, in sicer v pomenu, da diskurs o seksualnosti začne pronicati v samo družbeno življenje in ga pomaga preurejati. Gre za osamosvojitev, prokreacija, erotizem, ljubezen. Ker seksualni užitek ni več povezan s prokreacijo, niti z ljubeznijo, je, citiram Baumana, spolna aktivnost ozko usmerjena na orgazmske učinke, ne glede na njene konkretne namere in namene, in se postmoderna seksualnost suče okrog orgazma. Konec citata. Dodal bi še, da kako je bilo z seksualnostjo oziroma organiziranostjo seksualnosti v socialističnih, postsocialističnih državah obstaja več teorij. Za ta prispevek se naslanjam na Bernika, ki pravi, citiram, zdi se utemeljena trditev, da so v Sloveniji obstajale številne okoliščine in dejavniki, ki so od 60 let prejšnjega stoletja omogočali spreminjati spolnost, seksualnost v smeri, ki se je v glavnem ujemala s trendi, ki so prevladovali v zahodnih družbah. Kaj je bistvena karakteristika restriktivne seksualne kulture? To so diskurs moškega seksualnega gona, biološki imperativ in kojetalni imperativ, predvsem pa posedujejo tradicionalni pogled na žensko in moško seksualnost oziroma podpirajo absolutni maskulinistični model seksualnosti kot generične seksualnosti. Za permisivno seksualno kulturo pa velja permisivni diskurs, diskurs recipročnosti in psevdorecipročnosti ter naglašen orgazmični imperativ. Seksualnost je organizirana v polju užitka in ne več kot zahteva prokreacije, kar smo že nekajkrat slišali, ter je podprta s seksualizacijo javne sfere in seksualno komercializacijo. Kako je s seksualnostjo oziroma seksualnimi kulturami v drami Jerebika? Zaplet dramskega dogajanja besedila Jerebika, Štrudel, ples in še kaj, ki se dogaja 15. avgusta leta 1963 v vasi v Vipavski dolini, Simona vzpostavi z dvema dogodkoma, ki jo pripravljajo vaščani in sicer na isti dan ob isti uri, mašo za veliki šmaren,
z gospodom Škofom in proslavo za dan graničarjev s tovarišem sekretarjem. Bolj ko se zadeva zapleta, bolj postaja seksualnost osrednje gibalo dramskega dogajanja. Seksualnost izražena v nenehnem performiranju se intenzivira do te mere, da omenjena dogodka oziroma priprave nanju, v slovenski dramatiki že poznan konflikt med klerikalnim in liberalnim polom, izvenijo le kot kulisa za natančno detektiranje identifikacijskih elementov seksualne kulture v vaški sredini. Analiza že prvih seksualnih epizod v besedilu pokaže, da Simona ubesedovanje seksualnosti skozi celotno dramsko dogajanje gradi tako značilnostmi za moderne kot poznomoderne družbe. Če pogledamo za moderne družbe, izstopa subjektivno doživljanje seksualnosti, na primer masturbacija Bogdane, sekularizacijo seksualne želje, še posebej to je razvidno pri vseh ženskih likih, saj večino vseh seksualnih aktov v besedilu vzpodbudijo prav ženske, one vedno začnejo seksualni akt. V besedilu se tako ne pojavlja seksualnost namenjena reprodukciji, temveč je razsrediščena, osvobojena, torej plastična seksualnost, kjer je v ospredju ženska seksualna avtonomija oziroma njihovo zavedanje lastne seksualnosti, predvsem seksualne želje in užitka. Takšen ženski lik, s katerim dramatičarka pokaže celoten razvojni lok, od tiste jedrne družine, romantične ljubezni do plastične seksualnosti, kar sem omenil v teoriji na začetku, je lik Višnje. Potem za značilnosti za koncepte značilne za poznomoderno pa izstopajo individualizacija posameznika z osvobojenimi seksualnimi vlogami, Karlova oralna stimulacija Angele, individualne seksualne biografije domala vseh likov, samostojne epizode fragmentiranih seksualnih izkušenj, seksualni akt med Cirilom in Bogdano. Dramatičarka v vseh seksualnih aktih ubeseduje seksualni užitek usmerjen na orgazmske učinke, pri čemer je v ospredju dajanje prednosti takojšnjemu seksualnemu užitku, na primer seksualni akt med Williamom in Estero. Prilagodljivost seksualnih identitet za doseganje maksimalnega učinka ob sicer takojšnjem zastaranju, lezbični seksualni akt med Slavko in Bogdano. Gre seveda tudi za siromašenje človeških odnosov, ki sta jim odvzeta vsa intimnost in emocionalnost, seksualni akt med Višnjo in lepim fantom. Simona ubesedovanje seksualnega užitka od partnerskih zvez, kadar pa ga pač ne postavlja v partnerske zveze, kadar pa gre za dolgotrajne oziroma večkrat ponavljajoče se seksualne epizode, na primer med Cirilom in Angelo, Karlom in Angelo, to predstavlja okvir za čisti užitek, ki temelji na sotočnih interesih. Od takšne opredelitve, ugotovitve odstopata dve ubeseditvi seksualnih aktov med Estero in Karlom, sicer zakoncema, problem je Karlova motnja erekcije oziroma erektilna motnja, in očitek Estere Williamu, da jo kljub večkratnim epizodam ne želi oralno stimulirati, kar pa kaže na Esterino neuresničeno seksualno željo, saj po drugi strani vidimo, da to Karlo ves čas počne Angeli. Karlova erektilna motnja in zgolj oralne stimulacije pa, kot sem že rekel, kaže na seksualno disfunkcijo, kje pa je vzrok povezan s partnerjem oziroma s psihološkimi dejavniki. Nadalje, analiza identifikacijskih elementov seksualnih kultur pokaže, da se Simona absolutno odpove restriktivni seksualni kulturi značilni za to obdobje. Dramsko dogajanje gradi s ubeseditvami identifikacijskih elementov permisivne seksualne kulture in sicer v svobodnem seksualnem izrazu vedno dveh enakovrednih subjektov, kjer prevladuje konsenzualni seks s povečano predigro, na primer seksualni akt med Estero in Williamom. Torej gre za permisivni diskurs recipročnosti, prav tako umanjka diskurs pseudo-recipročnosti, se pravi ne prihaja do hlinjenja orgazmov in podobno.
ter seveda po drugi strani pa prihaja do močno naglašenega orgazmičnega imperativa. Dramatičarka dramske osebe, predvsem ženske, kar je prvič v slovenski dramatiki, seksualno osvobodi do te mere, da postanejo polnokrvne lovke na orgazme. Doživljajo jih domala vsi z vsemi. Orgazem je dodatno naglašen tudi v stranskem besedilu, in sicer večkrat s poetičnimi zapisi, kot na primer in Bogu ukradeta nebesa. Ugotovimo lahko, da Simona Semenič potrjuje status orgazma kot najvišje stopnje užitka v seksualnosti. Od zapisanega odstopata sestra Helena, erotiziran simbol čistosti, nedotakljivosti, nikoli ne spregovori, vendar je kot mimobežni vir moških seksualnih fantazij. Odstopa pa tudi župnik Jože kot branik stoletja trajajoče restriktivne seksualne etike. Dramatičar, ki uspe v liku Jožeta unesti dvom o seksualnosti, namreč v svoje pridige o pohoti, preveč je seksa, zato pa pride do predigre. V svoji pridigi o pohotu in napuhu stalno, celo fanatično vnaša zgodbo o Mini, uspešni italijanski popularni pevki, ki jo družba izloči zaradi izvenzakonskega razmerja in posledično izvenzakonskega otroka. Po drugi strani pa obseden v svoji sobi posluša njeno glasbo in ne mara ob tem celo, kaj, gospod župnik, si ga spet lajbajo. Simona Semenič gre v kritiki rimskokatoliške cerkve in njenega odnosa do seksualnosti še korak dlje. Prava ironija je, da se ravno v župnišču dogajajo mnoge seksualne aktivnosti, župnikova gospodinja Bogdana, oziroma v zakrstiji masturbiranje mežnarja Viljema. Z vsem tem pa avtorica izhodiščni konflikt, boj med klerikalci in liberalci dvigne na novo, do zdaj v slovenski dramatiki še nevideno raven, in sicer v polje seksualnosti. Seveda, v tem trenutku se samo po sebi postavlja primerjava med pohujšanjem v dolini Šentflorjanski Ivana Cankarja. O tem v naslednjem amfiteatrovem simpoziju. Zdi se pa, da ni naključje, da je dramsko dogajanje postavljeno prav na dan Marijinega neobovzetja. S kultom Marijinega devištva je krščanstvo idealiziralo žensko in razrešilo lasten odpor do prokreacije, se pravi do rodnosti in seksualnosti nasploh. In na drugi strani dan graničarjev, braniteljev socialistične ideje. Ugotavljam lahko, da je izhodiščni konflikt prestavljen v konflikt med seksualnim svetovljanstvom in seksualnim fundamentalizmom. To jabolko zlato tudi tukaj še z večjo kritiko seksualnega fundamentalizma, ki ga pri nas predstavlja rimskokatoliška cerkev Biblija in njeno zagovarjanje konservativnih patriarhalnih prepričanj o seksu, njeno seksualcev. Že naslov aludira na biblični motiv izvirnega greha oziroma, kot pravi Julija Kristeva, citiram, krščanstvo je s konceptom dihtomije žensko idealiziralo prek kulta Device Marije in jo obsodilo z Evo, kot utelešenjem greha in skušnjave. Ta greh pri Simoni postane zlat. Simona to besedilo prav tako oblikuje, tokrat samo z značilnostmi za družbe pozne moderne in z permisivno seksualno kulturo. Ker imam časovno omejitev, te analize zdaj ne bom naredil, boste si jo pa lahko prebrali v prispevku. Bosanci bi rekli, ako Bog da, jaz pa zaključujem z sledečimi izjavami. Seksualnost kot osrednje dramsko gonilo razplasti številnimi ključnimi koncepti družbenih sprememb, kar se je pokazalo tako za moderne kot pozne moderne,
in seveda z elementi permisivne seksualne kulture. Pri ubesedovanju seksualnosti Simona Semenič močno naglasi orgazmični imperativ. Povzemam po hitu, orgazem postane seksualna identiteta in ima konstitutivno vlogo za percipiranje sebstva. Identiteta orgazma je zato skupaj s seksualnim aktom obveznost in del izpolnjujočega intelektualnega in čustvenega odnosa ter norma za čustveno participacijo, pri čemer je slednja predpogoj za zadovoljoči orgazem. Nadalje lahko ugotovim, da takšno eksplicitno ubesedovanje seksualnosti realizira v osrednjem dramskem konfliktu. Antagonizem med krščansko moralo, tradicijo, patriarhatom na eni strani, sekularizacijo, detradicionalizacijo in individualizacijo na drugi strani, torej antagonizem med seksualnim svetovljanstvom in seksualnim fundamentalizmom. In še zadnja sklepna ugotovitev. Ugotovim lahko, da je ubesedovanje eksplicitne seksualnosti v dramski pisavi junaško dejanje. Vsaj toliko, kot se junaškost pripisuje ženskam, ki so se zadnjih 150 let borile za enakopravnost in vidnost, za emancipacijo in osvoboditev, med drugimi tudi seksualno. S to gesto Simona Semenič ne pokaže samo na seksualno osvobojeno žensk, temveč z velikim zamahom nadomesti stoletni primanjkljaj ubesedovanja eksplicitne seksualnosti v slovenski dramatiki. Ja, in to je drzno. Hvala lepa. Pavel, hvala, boš ostal z nami, ne? Bo debata po zadnji udeleženki. Okay, our last speaker is... where is she? Tu je. Oh, hello, Ivanka. Yeah. Ne, se to je ona. To je ona, zdaj moraš samo isto... Nekaj temno je. Ja. Tu je temno. Ja, to pa še tukaj bom imela prezentacijo. Na telefonu je? Ja, potem pa itak. A boš ti naprej delal prezentacijo? Ne. Viš, da znam? Zdaj se začne, ne? Kje pa, s tem? Tukaj greš dol, ja. Aha. Ako bo rekla... Ja, moraš reči, da ti pove, kdaj daš naslednji slajd, ker to da ne ve. Okay, here is our last speaker, Ivanka Apostolova. Ivanka is an anthropologist of arts and anthropologist of theater as well from Skopje, where she's also head of the Macedonian Center of ITI. Her paper is called, the title is Theatrical Control Policy or Why? After Goran Stefanovski and Dejan Dukovski, no one is known outside the borders of the Macedonian theater. So, Ivanka, will you tell me where to move on this slide? Okay. So, Ivanka. Dobar dan svima. Najlepša hvala za možnost za sodelovanje in me veseli. Pozdrav profesor Lukan, pozdrav Gašper. Tokrat jaz bom brala v angleščini, drugače pač nimam namensko prezentacijo. Pravzaprav to prezentacija je, da bi samo tako bežno pač videli, kateri so tisti mladi avtori, ki smo jih izdali v elektronskega formata. Kot bazično vizualno informacijo. Sedaj lahko začnem brati. To capture the dramatic situation in contemporary drama theater in Macedonia, I will try to draw certain characteristics about the state of the theater by referring to several political and social conditions with us who erode the spirit and matter of everyday life. Local antagonism, hyper-corruption, local imperialism in every pore of society, political party terrorism, consistently poor policy of artificial status quo in transition,
deeply corrupted legal system and captive state, education in a bitter crisis, tortured and abused culture, rotten health, violent stoning with regular changes to the constitutional name, crime local feudal capitalism combined with laziness, brutal opportunism, and overnight constructed professional identities, constant and accelerated economic brain drain, radical nepotism, elephant valley in every institutional sector, treating the public budget and public institution as if they were the private property of several governmental figures on a managerial position, corrupted and irrelevant mainstream media working for the interest of the political party opposition and position, through low level of editorial ethics and extremely poor quality media program. We are a country burdened by daily financial and institutional scandals and social damages for which no one takes the responsibility, nor are they punished for the damage they inflict. These are some of the topics local playwrights are writing for. We are a country where cultural and natural heritage are hypocritically glorified, while 80% of our cultural heritage is neglected, and nature with its ecosystem of soil, flora, fauna, and minerals are brutally exploited and smuggled on the grey market. In my country, every public institutional core of society is totally politically particized, or the party employs you, controls your existential identity, destiny, traces your future, controls your happiness by taking an illegal percentage of your earnings and profits. The party owns you to retail with an uncritical, imputated vote in the election. In fact, these are the topics and conditions that are written about in the contemporary dramatic text in our country. Or it is not written, and it is kept silent. Or these are the topics that are talked now about at home and on social networks, but as I said, even now, more courageously and openly just before the local elections, which follows in October 2021. At the same time, these are the conditions that paralyzes the contemporary theater in our country. Let me share an introductory dramatic theatrical mapping. We are a country with 15 national theaters and 1 opera and ballet. We do not have city and private theaters with their own workspace and independent program. We have several independent troupes tracing the independent drama scene on their muscles and are without their own space too and no budget. They work in the premises of Youth Cultural Center Skopje, then Social Cultural Center Jadro, Social Cultural Center Dunja, and the Center for Contemporary Culture Kinokultura, which was unfortunately closed at the beginning of 2021. Due to distrust of local municipalities, due to corruption and disastrous local ethnicized policy of divisions and rural fundamentalism, not agricultural, due to the fragile cultural policy, which, if necessary and ad hoc, tightens the criteria for applying for projects in order to give up and not to apply, or if the Ministry of Culture, supports you with a project, then the money will not be paid to you, or they will pay you off with a radical delay when the debts to your co-workers and the executor are already hanging on your door. It does not matter who is in power. The pernicious crime policy of mafia and terrorists in the ranks of parliamentarians pursue their own agenda of violating all conceivable and unimaginable ethical rules and legal laws. It does not matter who is in power, but when he is or she is in power, leading political chooses several artists who, for justified and unjustified reasons, as well as personal professional achievements interest, favors them and distinguish them in a kind of cultural elite at the level of justifiably unjustified genius and exceptionalism. This is how the local syndrome arises, the syndrome of nothing before me and after me a flood. Either some get everything and others little or nothing, or the privileged are simply irreplaceable, and let us not overcome such cultural non-politics. Artists and cultural workers do not trust the implementation of decentralization of culture by reforming most of the national theaters into city theaters due to the above conditions, or the fear that any theater may be closed overnight if it is not in the personal profit interest of the local sheriff, a mayor.
it becomes clear to you that the spectacular sensational drama is happening on the political scene and not in official theaters and independent stages or scenes. Hence, the employment in the theaters is carried out through party merits or for those close to the theater clans who manage to establish an opportunistic relationships with the government and the opposition just to maintain themselves in the theaters. The negative selection, culmination of reign of the mediocre, local antagonism and silence, as well as tolerating inaccuracies for fear of being fired and fear of losing the basic pleasant life comfort of self-deception and posing quasi-success on social media. So we live in an existential theater of constant absurdity and meaninglessness and hopelessness, in which drug dealers and sociopaths reign, passive second and third echelons in the party are observing the situation, protected by police full of petty criminals, thieves, perpetrators of domestic violence who abuses their position of responsibility and power. Crime grotesque and drug caricatures, media copycat status, have become criteria for quasi-value and pseudo-success in our society of acting and self-deception. A society stuck in eternal infantilism without a sense of self-initiative, self-responsibility, and self-awareness, a conditions that distorts our perception of having the consistency and capacity to notice both the positive and authentic motives in the culture and art of home theater that fortunately happens. We have positive examples, but they are minority. Theaters and theater festivals belong to several clans that own the right to production, rights to good budgets, good appearances, and awards at domestic festivals such as service for service, interest for interest, money. No one moves from their strange comfort zone in the direction of artistic progress once they are employed in national institutions. A specific state of the vicious circle for all possible excuses. Due to the institutional party policy in theaters and academies, which mostly seeks refuge in world classical and modern classical dramatic texts and authors in order not to provoke the contemporary local establishment or seek refuge in a theatrical adaptation of well-known film scripts and film hits without developing solid and fresh directorial concepts. We have no continuity of visibility of new generations of playwrights. There are ups and downs, themes, stylistic topics, stylistic approaches, dramatic reflections, structural experiments, methodology of character buildings, their capacity for staging, for national, regional, or international recognition. In theaters, someone constantly sends dramatic texts that no one or rarely anyone reads them. Talented children, young people, if they do not have a clan back, no one supports them until they begin to chart their own path of visibility thanks to the visibility opportunities offered by the internet and social networks, or they are reoriented in another professional direction. If the authors are not visible, like the late Goran Stefanovski and Dejan Dukovski, partly like Jordan Plevnes and Venko Andonovski, it does not mean that they do not exist. Today, in our theater community, too much is written about the place of Goran Stefanovski and Dejan Dukovski, as well as for the classical Macedonian drama before 2010. But we forget about solving and systematizing the problem of visibility and establishing contemporary playwrights through the introduction of new creative subjects at the drama academies, cooperation with various visiting professors, foreign colleagues and domestic colleagues with excellent international achievements, regular public drama readings, and critical, analytical, theoretical discussions about new names, topics, and directions, innovations, and novelties in a local dramatic context compared to international trends then and now. We lack much more courage and obedience, sensibility by the directors to set the contemporary domestic authors in joint collaboration with them. Lack of development and support of promotional programs for international relevance of contemporary drama in our country through professional magazines, bilateral, trilateral collaborations, collaborative co-productions of educational and production type and manner. Here I will list authors from mixed generations with different publishing and staging intensity, like Jugoslav Petrovski, Saško Nasev, Trajče Kacarov, Rusomir Bogdanovski, Katarina Momeva,
Blagica Sekulovska, Gorjan Miloševski, Srđan Janakijević, Saša Dimovski, Ivana Nelkovska, Igor Poktrajkov, Mija Efremova, Mija Nikoloska, Lidija Mitoska-Georgijevska, Mitko Bojadžijski, Viktorija Rangelova-Petrovska, and those who in 2020-2021 published their first or second plays, such as Ana Stojanovska, Goca Ristovski, Maja Stevanović, Gabriela Stojanovska-Stanojevska, and many others who joined the trend of ad hoc writing and publishing dramatic text, especially in the years of COVID, when theatrical production on stage died out. In general, the contemporary Macedonian theater is classical and conservative, with the exception of guest directors invited to work in our theaters like Igor Vuktorbica, Marian Nečak, Andraš Urban, Žoldak, Morfov, and domestic directors such as Projkovski, Ivan Popovski, Aleksandar Popovski, Vladimir Milchin, Ljubča Georgijevski, Martin Kochovski, and others trying to flirt with post-dramatic theater. Macedonian theaters, viewed from a distance, acts as one and the same identical theater with copy-paste programmatic logic and copycat repertory mentality. Nobody makes a work of art from a theater program. The managers are eternal deputy managers stuck in self-censorship, and on every 3 or 6 months, they are replaced with a new temporary deputy director manager. The most interesting for me are the following playwrights. Jugoslav Petrovski, who in the spirit of Artaud, Barba, and Schechner writes about rituals, archaic theater, exploring the capacities of the anthropological in the theater, exploring the dark side of fairy tales, folklore myths, connecting the demon of the present times with the demons of the primordial ancient pre-civilization times. His female characters are always sacrificed to the sun. In the 1990s, Yugoslav was anathemized by the Orthodox Church in Macedonia for him writing and staging the play Gospel for Judah, staged in the National Theatre Anton Panov Strumica in 1993. Blagica Sekulovska, in the spirit of the poet and poetry made by Svetlana Hristovska-Jocic and the archaic opus of the visual artist Aneta Svetieva, which creates ethnological sculptures, chimeras with the body of a female swimmers and a crocodile body. Blagica writes plays for a teenage woman, pregnant woman, mother, divorcee, widow, prostitute, yoga teacher, betrayed, cheated, abandoned woman in the context of this patriarchal society in which the woman is still polarized into a saint of a whore. She's employed in Macedonian National Theatre Skopje. One of her most famous, known plays is Bezljubni Loveless. Ne? Mitko Bojadžijski is an extraordinary and intelligent humorist, creates contemporary political and social comedies inspired by local political banality. He makes the audience laugh in a lucid and witty way at the expense of its local stereotypes and existential sadomasochism, borrowing from the matrices of Stale Popov, but building a modern, cynical a la Strumica, Siterpeo, and Nasser Dinoja, local heroes from the 19th century. Macedonians tired of corruption and lies, love comedies and catharsis through popular humor and laughter. His famous play is Kec na desetka, or S on 10. Eva Kamčevska and a woman or her biological clock called the deadline for the possibility of having a child. Surreal turning she makes surreal turning it into a watch lover. The irony of getting married and being married, she ironizes by turning the godmother into a mythical cow, twin sister of the Minotaur from Crete. Eva's play, A Wedding to Remember, was selected in the program of the 2021 International Theatre Festival Analogia in Athens. Mija Efremova is a rarely productive and talented author. Dramatically, she is self-taught, manifests strong poetic of woman shaman, woman meta-medium, which draws amazing contexts from TV, film, theater, internet, and social networks from the everyday life of her peers into her plays. She writes about filmed and unreal youth, for conflicts with men, for all men without a penny who lives on the account of a woman with a bank card. Plays like Rosebud, Demigods, Big Deal. Mija Efremova was noticed by producer Simon James Collier from the British audio drama platform evecall.com. Mija Nikoloska creates drama of smell, odor, and stench. She places her stories
in current and futuristic contexts in which the characters determine their relations according to the smell of their body. She builds characters who are disgusted by love, touch, tenderness, and intimacy, stuck in the dehumanism of progress, in the dead end of life. Her play Hunger Artist, adaptation of the short story of the same name by Franz Kafka, was selected in the 2021 Contemporary Performing Drama Festival in Incheon, South Korea. One of the most successful regional authors, translated into several languages and staged on 3 stages at the Drama Theatre in Skopje, SNN Drama in Ljubljana, and the Yugoslav Drama Theatre in Belgrade, is Rumena Bužarovska. She's not a playwright. She's a prose writer, and her short story is entitled My Husband. The region writes and promotes Rumena very zealously, while I focus on her writing style and structure to see what made her a hit, not only in the world of literature, but also in the film and theater zones. She writes directly, briefly, clearly, visually, with strict focus, precisely, accurately, explicitly, from the perspective of several female characters, prototypes in a specifically subordinate position in marriage, at work, in society. The stories are ready-made narrative material for great female characters and a good movie or play, with a striking beginning and end, and an unpretentious narrative, in which every woman in the world can be found. To summarize, most domestic authors refers to local topics, with the exception of the younger generation who are open to all narrative influences available via internet. Domestic playwrights often turns to writing prose and poetry to articulate their drive and writing angles. They synthesized in literary circles and movements because the theater ignores them. The structure of the dramatic text they create is very open and look like dialogue lists. More precisely, looks like a movie script. It is like that for practical reasons, to make it easier to get also into a film community, contemporary film in Macedonia, that, unlike the crisis in the theater, is experiencing a slight renaissance, positive. In Macedonia, the most interesting people are outside the local mainstream. Local mainstream is saturated with the boring stars of the negative selection. And the female dramatic voices in contemporary drama in Macedonia, well, they break up and conquer the readers, but only we know about that. Thank you very much for your attention. Well, Ivanka, thank you, Ivanka. So now do we have some time for discussion? Yes. Okay, I open the discussion. Is there any question, maybe any comment on these two papers, these two contributions? Yes, the presentation. You can see we publish e-plays, and I sent you an email so you can see the short presentation when you have time. Okay. Okay, I have one for Pavel. Što? Ne vem, tam, kaj me vidi. Torej vprašanje za Pavla. Kaj si govoril o tem, da tam pa pride do tega srečanja neke študentke z profesorjem, kjer seveda gre spet za to patriarhalno spolnost, mogoče če lahko malo več poveš o tem. Jaz sem pred predstavitvijo sem moral ta del izpustiti, ker dejansko časovno ne gre skozi. Res je, edino, kar odstopata celo 2 prizora, ravno ta primer mizoginije med profesorjem in študentko je del restriktivne seksualne kulture in se kaže absolutno z moškim tem
diskurzom moškega seksualnega gona in biološkim imperativom, zato je potem v tem kontekstu ta prizor podčrtuje soobstoj obeh seksualnih kultur tudi v današnjem času, glede na to, da je drama postavljena v današnji čas. Tako da sta obe seksualni kulturi. Tako da ne gre samo za mizoginijo, prihaja tudi do diskurza, do seksizmov, tako v obeh besedilih in tukaj v drugem, v Jerebiki je seksizmov kar precej, ki so ujeti v to vaško moralo. Kakorkoli je seksualnost postavljena v permisivni diskurs, pa ostaja mentaliteta vaške skupnosti ujeta v te neke moralne kroge in v zelo tipične seksizme, tako seveda heteronormativne seksizme. Tako da ja, v obeh besedilih je to vidno. Še kdo? Jaz bi imel eno vprašanje za Pavla tudi. One more question for Pavla, and here we have one question for Paul from our dear colleague Jure. Pavle, lahko poveš še kakšne, našteješ, poveš, spomniš na še kakšne slovenske drame, v katerih je ta seksualna tematika seveda ne tako izrazita ali pa revolucionarna kot pri Simoni, ne? Tako da dobimo nek občutek, v kakšen prostor sploh Simonine drame padejo, ne? Ampak ne v prostor kot tak, ne, ki vemo, da ni zelo seksualen, ampak prostor dramatike, ki pa kljub samo to tematiko odpira, obravnava. Zdaj, kar se eksplicitne ubeseditve tiče, Simona nima konkurence. Konkurenco ni v redu izraz. V bistvu seksualnost se dogaja, odvisno kako je gledamo. Največji problem je problem posedanjenja, ne. Potrebno je upoštevati kulturološki, kulturni in historijski kontekst. Zato lahko začnemo že z prvim slovenskim dramskim besedilom, če mu pripisujemo številko 1, z Škofjeloškim pasijonom. Absolutno se potem to začne z Matičkom Seženi, kjer je pa seksualnost v nekem drugem kontekstu. Tam gre za seksualnost, ki je podkrepljena z nacionalnimi idejami. In potem seveda to gre naprej. Potem imamo v začetku stoletja pri Cankarju Dolina Šentflorjanska, sem jo že prej omenil, imamo Školjko, ampak vse do 90-ih let dejansko, razen izjema je tu dogodek v mestu Gogi, se seksualnost vedno dogaja v zakritem dejanju. Nikoli v glavnem besedilu, če pa je že v glavnem besedilu, se ga opisuje, se pravi, da gre za zakrito dejanje, ne. V Gogi je tega zelo malo, gre v didaskali, v bistvu v stranskem besedilu za 2-3 opombi, da bi se lahko oziroma se to zgodi, ne. Potem pa se ta prelom zgodi v bistvu zelo očitno, je tudi seksualnost, govorimo o parafilijah. Pri Dragi Potočnjak v njenih dveh besedilih zelo tle izstopata dve parafiliji, in sicer prvič v zgodovini pride do posilstva, ampak ženska posili moškega. To je hrup, ki ga povzročajo živali, neznosen. To je še eden tak unikum v slovenski dramatiki, ki ima zagotovo tudi evropsko razsežnost. Potem pa je v istem besedilu na koncu tudi nekrofilija. Se pravi, je treba seksualnost gledati širše, ne samo kot dotle, kjer jo je pripeljala Simona, ampak ima tudi svoje stranske oblike. Naprimer, moram se vrniti nazaj na dogodek v mestu Gogi. Zelo, zelo modern je motiv Gapita z lutko. V bistvu teorija o seksualnem odnosu z lutko obstaja šele zdaj, z šik pornografikacijo, ki se pojavlja v zadnjih 20 letih, ker sem prej v začetku da prihaja do komercije seksualnosti, ne. In
imamo že seveda v 30 letih človeka, ki ima seksualni odnos z lutko. To je fenomenalen moment. Ampak takih momentov je zelo malo. Tle bi se rad še sam navezal na eno stvar, na to posedanjenje. Jaz tudi trdim, da je z to besedilom Štrudl, Jerebika, Plec in še kaj, Jerebika Štrudl, Simona potrdila Bernikovo trditev, da seksualnost, organiziranost seksualnosti v Jugoslaviji, v socialistični Jugoslaviji, pa potem seveda posledično v Sloveniji, ni zaostajala. Seveda, do te izjave moramo Ja, če slišiš. do te izjave moramo stati. Digital space. Halo? Test 1, 1. Pavle, ja, a nas slišiš? Slika je še zamrznjena? Ja, jaz vas skozi slišim. Aha, ti si pa zamrznjen. Aha, zdaj bi pa bilo to. Z energijo seksualnosti se bomo odmrznili. Aha, nestabilni internet. Ne, ker jaz slišim vse. Ja, Jaz vse slišim. sam mi tebe ne, veš? Aha. Aha. Ja? Me slišite? Ja, zdaj te pa slišimo. Mogoče dokončaš. Super, krasno. Ja, ne vem, če ste me slišali do seksualne revolucije. Ja, da Simona potrjuje to tezo, da je v Jugoslaviji na nek način, da nismo zaostali. Ja, in hotel sem samo zaključiti, da v bistvu da seksualna revolucija ni vplivala na seksualnost tako, kot se govori, ampak se pravi na seksualno vedenje, predvsem pa je vplivala na predstavo o seksualnosti, kar pomeni, kar dokazuje tudi ta plastična seksualnost, ki sem jo opisal, ki se začne v bistvu tam v 20 letih. In tukaj na vprašanje, tukaj je manko v slovenski dramatiki zelo velik, če rečemo, da razen Goga tu izstopa vsaj tam do 60 let, če rečemo, da je obstajala v družbi plastična seksualnost, da je bila že seksualnost namenjena užitku, ne pa samo prokreaciji, neki zakonski zvezi, tega ni v besedilih, v tolikšni meri ali pa sploh. Hvala. Ampak zdaj me ne bo čakaj. Tu me slišiš, Pavle? Ne. Ne. Hvala, ampak hvala, Pavle. Prebrati moramo, veš, pa eno vprašanje zelo dolgo. Ne, tudi ne. Kar lepo je. Še dve, koliko imamo še časa? Eno. Kratko, da bi Jureto ali od Jere Ivanc? Od Jere Ivanc, Dobro, dve vprašanji sta se tu pojavili. Juretovo bom samo prebral, Juretovo vprašanje. Obe sta za Pavla.
at what point does a theatrical performance of sexuality become post-dramatic? Okay? In naslednje je vprašanje Jere Ivanc za Pavla, ga bom zdaj prebral. Zahtevo po kosmatih, nepopravljivih in obilnih telesih, oblečenih v kostume, ki pomanjkljivosti telesa poudarjajo in jih s tem delajo še bolj vznemirljive, privlačne, čutne, v narekovajih se Simona upira tudi tradicionalni reprezentaciji ženskega telesa v gledališču, zlasti institucionalnem. Po Simoninem pričevanju so gledališča prav zaradi tega in zaradi eksplicitne seksualnosti njeni besedili v preteklosti zavrnila. Kako to komentiraš? Je slovensko gledališče samo na videz liberalno in progresivno? Težek komentar, zaradi tega, ker je estetika, ne? Zdaj jaz se moram reči, v tem trenutku ne ukvarjam z ugledališčenjem teh besedil, ampak zgolj z literarno-vednega gledišča, tako da verjetno gre tle za upati si, oziroma tisto, kar sem na začetku izgovoril, biti drzen ali je to drzno, ne? Treba je poudariti, ne, da zapisi eksplicitne seksualnosti niso v teh besedilih pornografski, tudi niso erotični na nek način, vendar bi nekje si upal tvegati novo tezo, da prihajajo v ta pornošik, ki sem ga že prej omenil, se pravi, da gre za eksplicitno ubesedovanje, pa vendarle z veliko mero poetičnosti in senzibilnosti. Zdaj pa, koliko si bojo pa upali to uprizarjati, je pa stvar gledališča, ne, in režiserjev. Vse tudi pri Gogi si marsikaj nikoli niso upali pokazati in uprizoriti, ne. Hvala. Prosim. Še kakšno vprašanje? Komentar? Ne. Sicer lahko gremo na zaključno diskusijo, zaključne besede. Zdaj se mi je pomembno, da imamo na simpoziju morda nekaj minut, kjer lahko strnemo misli, kjer lahko pravzaprav povemo, kaj se je zgodilo v zadnjih dveh dnevih. Ja, nekam dolg je občutek, a ne? Tako, pomenljiv lapsus. Tako da jaz seveda poklican, da začnem s tem. Kar se mi zdi dragoceno v teh dveh dneh in v nastajanju samega simpozija je odziv, ki smo ga dobili na to ponujeno temo. Odziv je presegel vsa pričakovanja in pravzaprav sem zelo vesel, da nas toliko deli pravzaprav to strast do dramske pisave, do dramskih besedil, do vprašanj razmerij med dramskim besedilom, uprizoritvijo, ki je seveda ves čas problematično. Besedila ne morejo brez gledališča, gledališče ne more brez besedil. Hkrati tukaj seveda obstaja neka svoboda in hkrati odgovornost enega do drugega. Zdi se mi pa, da smo na nek način tudi izpostavili oziroma prišli do enega, saj jaz sem prišel do nekega spoznanja, da vsem oblikam gledališča in besedil pa gre pravzaprav v končni fazi za eno in isto stvar in to je učink na gledalca. Ta naj bi bil čim močnejši, ta naj bi bil transformatoren, čim daljši, kakorkoli so te ideje in koncepti seveda v današnjem času zelo naivni. Zdaj pa dajem možnost seveda vsem nam, ki smo še tukaj ali ostalima dvima, ki sta še na Zoomu, da morda podelite neke svoje vtise ali pa postavite neke komentarje, vprašanja, ki so še v zraku. In English or in Slovene, forget it. Any more comments, questions? No. Lada, please. We all wish to thank warmly all the organizers
and especially you, Gaspar, for 2 marvelous, marvelous days. Thank you. Thank you, Lana. Thank you all. With this, I conclude this symposium, and thank you all for participating, for listening. I will send you further instructions regarding your articles shortly. Have a safe trip home, and those Perhaps a list of all the emails of all the participants. Yes, of course. Okay, I can do that. Yeah, sure. That would sure. be nice. Yeah. Skratka, za vse, ki pa ostajate v Ljubljani, pa lep petkov večer.